Poštovani roditelji, dragi prijatelji, danas sam objavila na našem kanalu sednicu Skupštinskog odbora za zdravlje koja je održana juče, gde su članovi tog odbora, dakle Odbora za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije, usvojili, čini mi se jednoglasno, da inicijativu jednog udruženja koje zahteva da HPV vakcinacija bude obavezna u Srbiji. Oni su naveli tamo primjere nekoliko zemalja gde je ta vakcina obavezna, ali ono što je isto interesantno jeste da ni u jednoj od tih zemalja ta vakcina se ne preporučuje deci koja imaju 9 godina. To će izgleda biti slučaj samo u Srbiji. Kako su saopštili iz ovog odbora, oni su taj predlog usvojili i zahtevaće da vlada to prihvati, Ministarstvo zdravlja da prihvate i da se to nađe u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da se to ubaci u zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kao još jedna obavezna vakcina. Tragedija je u tome da zemlje, recimo sada u Americi, imate slučaj da se ukidaju sve te obavezne vakcine i da ostaju kao preporučene, dok u Srbiji vidimo da se uvode nove obavezne vakcine. Kao što znate, kao Udruženje građana, lekari i roditelji, pisali smo mnoge inicijative, predloge, deklaracije, dostavljali ih Skupštini Narodnoj, dostavljali vladi, dostavljali predsjedništvu, ministarstvima i kome sve ne. Preko 300 lekara imamo u Udruženju lekari i roditelji za nauku i etiku, imamo preko 10 profesora medicinskog fakulteta koji se ozbiljno bave ovom temom, koji su mikrobiolozi, imunolozi, hirurzi, hematolozi, dakle patofiziolozi i drugih struka i specijalnosti, dakle profesori medicinskih fakulteta iz nekoliko univerziteta u Srbiji. Svi oni su saglasni da vakcina ne sme da bude obavezna jer se krši time Ustav i pravo na to da slobodno odlučujemo o tome šta ćemo primiti u svoj organizam, a u slučaju dece, jel te, kao roditelji, šta će naša deca primiti ili ne primiti. Naravno, ovaj ustav je pogažen te 2016. godine kada je ta sumanuta ideja, odnosno obavezne vakcinacije, nametnuta i ubačena u zakon o zaštiti stanovnika od zaraznih bolesti, odnosno kada je izmenjen taj zakon. I od tada mnogi roditelji bitku biju jer jednostavno ne žele da vakcinišu svoju decu, baš kao što imaju pravo na to da izaberu na koji način će da leče svoju decu, da li će prirodno, da li homeopatski, da li će ovom medicinom zapadnom. Dakle, imaju pravo izbora u svim ostalim vrstama lečenja, čak i kada je u pitanju hirurgija, ali nemaju pravo da odlučuju da li će svom zdravom detetu da daju neko sredstvo koje nije bezbedno 100%. Ono što tvrde i stručne i naučne studije, što tvrde naši profesori, jeste da bi vakcina trebalo da bude 100% bezbedna jer se daje zdravoj deci. Međutim, kao što ste mogli da čujete i da pročitate na našem sajtu i da čujete u obraćanjima naših uvaženih predstavnika našeg udruženja, profesora i lekara, pa je to povremeno i od mene lično, kada sam vam pokazivala sajtove Svetske zdravstvene organizacije na koje se prijavljuju neželjena dejstva na Vigi Accessu, gde se mogu vidjeti ozbiljna neželjena dejstva koja su ispunjena nakon svake od vakcina. Dakle, svaka vakcina, baš kao i svaki lek, ima ozbiljna neželjena dejstva, ne samo crvenilo i otok na mestu uboda, kako tvrde vaši pedijatri i lekari i farmaceuti, naravno, koji su dobro plaćeni da reklamiraju vakcine, nego svaka vakcina ima i ozbiljna, u nekom broju, naravno, ozbiljna neželjena dejstva. Kažem u nekom broju, ali što kažu onom kome se desi, to je 100%. I dakle, dok se u Americi ukidaju obavezne vakcine, u Srbiji neka praksa da se sada uvode i nove vakcine. Mi kada smo govorili o tome da će to biti sa HPV vakcinom, neki pojedinci su nas proglašavali teoretičarima zavere, da je ona na dobrovoljnoj bazi, da neće biti obavezno, da je to dobrovoljno, tralala, ali mi smo pretpostavili, s obzirom na trendove kod nas i na nerešena pitanja kada je u pitanju promocija vakcine, načini finansiranja ljudi koji ih promovišu, načini
obaveštavanja i transparentnosti, mi smo negde pretpostavili da će i ona u nekom trenutku tražiti da bude obavezna. Ono što je jako iritantno jeste da je nekako udruženje sada za, ne znam tačno ni kako se zove, ima u tom snimku, ako pogledate na istom ovom kanalu, juče je usvojen 21. aprila, usvojen je na tom odboru za zdravlje, usvojeno da ta vakcina postane obavezna i oni će sada dalje ići ka proceduralno da se to ubaci u zakon. Dakle, neko udruženje se pojavilo, nismo nikad čuli za njega, ali eto postoji i ono je to navodno predložilo, ovi su usvojili i to je to. Naše udruženje postoji već 5 godina. Mi imamo preko 40.000 ljudi koji su svakodnevno sa nama u komunikaciji preko društvenih mreža, što na našim Viber grupama, što na YouTube kanalima, Instagram kanalima, Facebook kanalima. Dakle, preko 40.000 ljudi koji prati naš rad i taj rad je zaista cenjen od strane velikog broja građana. I dakle, jedno udruženje koje ima tako dobar rating među roditeljima i u narodu, koje ima toliko ozbiljnih i vrhunskih stručnjaka u svom sastavu, nije uvaženo, pa čak ni da se razmatra niti jedna naša deklaracija, niti jedna naša sugestija, niti jedan naš predlog. Dok nekakva udruženja donesu tako odluku, to ode u skupštinu i to se sve usvoji bez problema. Dakle, evo posljednje ono što smo radili, to je deklaracija, ako se sećate, koju smo poslali, kojom smo tražili da vakcine ne budu obavezne, tražili smo odneli smo to predsjedništvu Republike Srbije, odneli smo vladi, ministarstvima, svima i dobili smo odgovor od, samo sekund jedan, generalnog sekretara predsjednika Republike Suzane Paunović. Evo vidite. Ne znam da li je čitko. To je taj papir, ali ja ću vam sad svakako pročitati. Dakle, ovo smo dobili 13. marta odgovor na dopis, odnosno deklaraciju kojom smo naveli zbog čega vakcina ne sme da bude obavezna. Tu su naši profesori napisali jedan proglas o tome da imunitet krda, takozvani imunitet krda, ne postoji, da je to jedna zabluda koja je prihvaćena u medicini, a nema nikakvih medicinskih utemeljenja za tako nešto, kao i o tome koliko je nebezbedna vakcina. Odneli smo na 30 strana dokumentaciju o svakom imunizacionom sredstvu, pa i o HPV vakcini. Izvukli smo sve supstance koje se drži, osim samih virusa koje imaju u sastavu, odnosno tih antigena, i sve one pomoćne supstance koje ima, sve smo izvukli, dakle, sa sajta proizvođača vakcine, izvukli i za svaku od tih stavki izvukli smo naučne radove same iz medicinskih časopisa poput Lanceta, gde za svaku od ovih supstanci smo izvukli sva neželjena dejstva i opasnosti koje može imati. Dakle, po tome svaka od ovih vakcina ima kao neželjeno dejstvo i smrtni ishod, što naravno kriju od vas, ali ne samo to, nego su to razne autoimune bolesti, problemi sa srcem, neurološki problemi, kožni problemi i mnogi drugi problemi. Dakle, mi smo to sve izvukli, to imate i na našem sajtu lrne.rs, ali smo njima, da kažem, narodski sažvakali to na 20 strana za svaku vakcinu, svaka supstanca, sve, i to samo na osnovu onoga što piše sam proizvođač i što pišu zvanični naučni časopisi koje oni priznaju. Dakle, njihovim oruđem smo se služili i njihovim argumentima njihove argumente smo im poslali, prosto misleći da oni verovatno nisu upoznati sa svim detaljima, jer prosto na medicini i oni koji su završili medicinski fakultet kažu, kada je u pitanju imunologija, da oni tu u principu ni ne pričaju mnogo i ne edukuju lekare o neželjenim dejstvima, već ih edukuju o mehanizmima kako funkcionišu vakcine, kako ovo, kako ono, ali o neželjenim dejstvima se tamo ne priča. Pa smo mi smatrali za shodno, s obzirom na temu kojom se bavimo i problematiku, da ih o tome informišemo, jel te? U stvari, i tražili smo da čak i oni roditelji koji izaberu da vakcinišu svoje dete moraju imati potpunu informaciju, dakle da im pedijatar, lekar opšte prakse mora saopštiti tačno koja su to ozbiljna neželjena dejstva koju deca mogu da ispolje. Jel te, jer oni samo uvek govore o
bol na mestu uboda i mala povišena temperatura. Sada se vratimo na ovaj dokument. Dakle, na tu deklaraciju koja je sadržala argumentovane činjenice, napisane na 20 strana sa izvorima, sa referencama, mi smo dobili prvo odgovor 13. marta, ponavljam, to je ovo, gde nam se obraćaju iz Generalnog sekretarijata predsjednika Republike, kažu: poštovani, povodom vašeg obraćanja predsjedniku Republike Aleksandru Vučiću, u prilogu vam dostavljamo odgovor koji je pripremila savjetnica predsjednika Republike za socijalna i zdravstvena pitanja. Srdačan pozdrav, Suzana Paunović, generalni sekretar predsjednika Republike. U Udruženju građana, lekari, roditelji za nauku i etiku. Evo vidite. Poštovani, povodom pisane predstavke kojom ste se obratili predsjedniku Republike, obaveštavamo vas o sljedećem. U skladu s nadležnostima predsjednika Republike, uz uvažavanje svih okolnosti koje ste iznijeli u tekstu dopisa, vaše obraćanje uputili smo Zlatiboru Lončaru, ministru zdravlja, i Đuru Macutu, predsjedniku Vlade Republike Srbije, sa molbom i predlogom da nadležne službe hitno preispitaju vaše navode, kao i da vas i kabinet predsjednika Republike obaveste o preduzetim merama u što kraćem roku. S poštovanjem, savjetnik predsjednika Republike za socijalna i zdravstvena pitanja, dr. Verica Lazić. Evo još jednom taj dokument na uvid. I sljedeći dokument koji nam je stigao 7. aprila, dakle skoro nakon mjesec dana od ovog odgovora koji smo dobili iz predsjedništva, stiže nam sljedeći ovaj dokument. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Ministarstvo zdravlja, taj broj predmeta, 7. april, Gladović Nada, poštovana. Ministarstvo zdravlja je razmotrilo navode iz dostavljene predstavke Udruženja građana, lekari, roditelji za nauku i etiku i tim povodom ukazujemo na sljedeće. Ministarstvo zdravlja ističe da se mere u oblasti zaštite zdravlja stanovništva, uključujući imunizaciju, zasnivaju na preporukama relevantnih stručnih i naučnih institucija, kao i na principima medicine zasnovane na dokazima. Postupanje u oblasti zaštite zdravlja građana urađeno je važećim propisima Republike Srbije, a sprovođenje konkretnih mera vrši se u skladu sa preporukama stručnih tela i nadležnih institucija. Ministarstvo zdravlja naglašava da je zaštita zdravlja stanovništva, naročito dece, jedan od prioriteta, te da se sve aktivnosti sprovode u cilju unapređenja javnog zdravlja uz poštovanje prava pacijenata i dostupnost tačnih proverenih informacija. Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo zdravlja će u okviru svojih nadležnosti nastaviti da prati stanje u oblasti javnog zdravlja i postupa u skladu sa važećim stručnim i zakonskim okvirom. S poštovanjem, Mirsa Đerlek, državni sekretar. Pa evo ja vas pitam, da li ste vi iz ove šume od reči dobili neki konkretan odgovor? Da li ste razumeli neki konkretan odgovor, neki stručan odgovor, neko argumentovano mišljenje kojim se opovrgava svih onih 20 strana naučnih radova, pisanja naših stručnjaka vrhunskih, znači argumentacije vezano za kolektivni imunitet, vezano za bezbednost vakcina, vezano za sve. Na sve to mi smo dobili ovu nije ni šuma, nego šumica reči pomoćni državnog sekretara Mirsada Đerleka, u kojem on ne tvrdi ništa. On kaže da se mere zaštite zdravlja stanovništva, uključujući imunizaciju, zasnivaju na preporukama relevantnih stručnih i naučnih institucija. Mi postavljamo pitanje najpre ko su te stručne i naučne institucije. Mi nemamo nikakvu instituciju, niti nikakve stručnjake za vakcinaciju, to ne postoji kod nas, kao i na principima medicine zasnovane na dokazima. Pazite, medicina zasnovana na dokazima, koja nema ni jedan argument zašto je vakcinacija obavezna, zašto tvrde da postoji kolektivni imunitet, kako će da naprave kolektivni imunitet tako što samo decu vakcinišu, kada deca ne čine 100% populacije. Kolektivni imunitet pretpostavlja 95% vakcinisane populacije, a vakcine ističe im, znači MMR vakcina recimo ima 5 godina trajanje zaštite. Kako mislite da postignete kolektivni imunitet imunizacijom samo onih koji su najosjetljivija kategorija, a to su naša deca? Prvo, to je jako nelogično. Drugo,
Teza o kolektivnom imunitetu apsolutno ne stoji. Imali smo milion puta slučajeve da ljudi koji su vakcinisani dobijaju viruse, nevakcinisani ih ne dobijaju. Pa ako postoji kolektivni imunitet, ako vakcina štiti od virusa, o kakvom se kolektivnom imunitetu govori? Ako ta tvrdnja o kolektivnom imunitetu pretpostavlja 95% vakcinisani, kako to mislite da uradite samo tako što ćete male bebe i zdravu decu da vakcinišete? Da li tu ima, znači mi nemamo ni jedan relevantan naučni dokaz kao odgovor na pitanje, osim ovu šumicu praznih reči gospodina Đerleka. I još kaže medicina zasnovana na dokazima. Na kojim dokazima, gospodine Đerlek? Postavljamo vam to pitanje. Postupanje u oblasti zaštite na zdravlje urađeno je važećim propisima Republike Srbije, a sprovođenjem konkretnih mera vrši se u skladu sa preporukama stručnih tela i nadležnih institucija. Opet ta stručna tela i nadležne institucije, naravno ovaj kalendar se prepisuje iz Svetske zdravstvene organizacije, kao što znate vlada ova iz 2020. pa 21. 22. svake godine obnavlja i potpisuje nekakve ugovore i nekakva naređenja sa Svetskom zdravstvenom organizacijom koje ovde sprovode. Čuli smo da u ministarstvu i na medicinskom fakultetu postoje ljudi koji su eksponenti Svetske zdravstvene organizacije koji rade direktno za njih, plaćeni su sa njihove strane i plaćeni su od velikih farmaceutskih kuća da se ovde nameću vakcine kao obavezne jer je to ozbiljan prihod ostvaruju na osnovu toga pojedinci. Ministarstvo zdravlja naglašava da je zaštita zdravlja stanovništva, naročito dece, jedan od prioriteta. Pa ako je jedan od prioriteta, zašto se deca leče SMS porukama? Jeste, stalno pričaju, veliki broj dece se leči, ali mi dalje imamo veliki broj dece koje se leče SMS porukama. Ako je zdravlje dece prioritet, zašto se zaista država ne bavi zdravljem dece, nego se bavi time kako da šprica našu decu? Znači, ako im je prioritet zdravlje dece, umesto kupovine tolikih vakcina, pritom se 60 i nešto posto roditelja neće da vakciniše decu, znači te vakcine se bacaju. Znači, umesto da ulažete novac u ovolika imunizacijona sredstva, tako što ste prisilili roditelji tih 35% da ih vakciniše, a umesto toga vi lepo taj novac preusmerite na decu kojima je potrebna, koja su bolesna, nažalost koje je sve više, a velikim delom je za to upravo kriva ovakva imunizacija neproverenim, nebezbednim medicinskim sredstvima. I dakle, i tu decu od koje napravite invalide, vi ne lečite. Nego sad ste uveli opet neki diskriminatorni zakon da se roditelj hranitelj. Znači, napravite od dece invalide, pa onda roditelj hranitelj. I to je tek sada usvojeno. Decenijama roditelji bolesne dece sa invaliditetom imaju problem jer ne mogu da brinu o svojoj deci kojima je potrebna 24-časovna nega. Ja sam pričala sa mnogim od tih roditelja i mnogi od njih upravo znaju da je njihovo dete imalo, i oni su mi sami rekli da im je dete oštećeno nakon vakcine, postalo invalid. Dakle, ukoliko kao što tvrdite brinete o zdravlju dece, onda eto, preporuke, umesto da kupujete tolike količine vakcina, pričate o fabrikama, novim saradnjama, taj novac investirajte zaista da se pomogne deci koja su već obolela. I nemojte ih terati, nemojte terati roditelje, da oni snose odgovornost koju biste vi morali da snosite kao neko ko ih tera da vakcinišu decu. Dakle, vi terate roditelje da vakcinišu decu. Deca im se razbole i oni moraju sami da brinu o njima. Znači, gde ste vi tu kao država? Ako ste već naterali nekog da vakciniše dete i to dete se razbola, gde ste vi kao država da 100% pomognete, 150% pomognete tom detetu, da obeštetite to dete? Znači, u Srbiji deca imaju jedna ili dve presude gde je sud dodelio obeštećenje roditeljima. Sve ostalo ne. Znači, tražite od roditelja da potpiše saglasnost da ono vakciniše dete. Niti pedijatar potpisuje, niti država snosi posledice, niti proizvođač. Kao divlji zapad. A roditelj kojeg ste naterali da da detetu vakcinu treba da vam potpiše da šta? Šta da vam potpiše? Da je budala. Jel to treba da potpiše? Da potpisuje sebi da ako mu se nešto desi detetu, nećete vi ništa morati da mu nadoknadite. Jel to vaša briga o deci? Dakle, eto, vratite video, pročitala sam ovo pismo, evo ko može da slika, screenshotuje pa pročita još jednom i neka mi kaže da li je ovo
argumentovan, bilo kakav argument dat u ovoj šumici od reči poslate od državnog sekretara doktora Mirsada Đerleka, da li ovde i jedan argument postoji zašto bi vakcinacija i dalje bila obavezna u Srbiji. Kao što govorimo, svakodnevno nas kontaktira naše udruženje, mnogo veliki broj roditelja kako da izbegnu imunizaciju, kako da spasu svoju decu, kako se čuje zdravlje. Mi ne možemo da kažemo nikome da li da vakciniše ili ne vakciniše, ali ono što možemo i moramo da govorimo i što ćemo govoriti dokle god postojimo kao udruženje jeste da roditelji moraju da čitaju i da su oni ti koji odlučuju o zdravlju i životu i bezbednosti svog deteta koje mu je Bog podario. Dakle, dokle god postojimo kao udruženje, zalagat ćemo se za ove principe, jer to su principi medicinske etike i medicine zasnovane na dokazima na kojima je i nastalo naše udruženje. Čuvajte se, ne dajte vašu decu, nemojte da vas plaši ovo za HPV, u ostalom sve ove vakcine što su oni stavili u kalendar obavezne vakcinacije, znate i sami da mogu da se izbegnu na različite načine. Važno je samo da vi budete informisani, da imate pravu informaciju, da nemate strah, da se ne bojite nekih fiks ideja kako će da, ne znam, kao društvo da vas targetira kao antivaksere i ravnozemljaše, pa bolje da vas targetira kao antivaksera i danas treba da vam bude ponos da budete antivakser i ravnozemljaš s obzirom na to u što se pretvorila ova medicina 21. veka. Dakle, to ne treba da vam bude razlog, nikakvo targetiranje, nikakvo što će da vas proziva neka tamo kako se zovu, napravili su neku grupu gde se podsmevaju svima koji se bore protiv obavezne vakcinacije, a naravno tu su svi ovi vaksopromoteri, ne mogu da setim ime, glupe, napravili su grupu sa pogrdnim imenom gde su ime jedne doktorke stavili onako izvrnuto u tu grupu i tu svakodnevno vređaju i podsmevaju se svima koji se bore protiv obaveznih vakcina, nazivajući ih pogrdnim imenima i ko zna sve čemu, a vama to ne treba da predstavlja problem. Da li će neko da vas nazove antivakserom i ravnozemljašem, vama treba jedina briga da bude kako da sačuvate zdravlje svog deteta i njegovu bezbednost i njegov život. Ja vam želim svako dobro od Gospoda, čuvajte se, ne dajte se, kako smo se borili do sad, borit ćemo se i od sada i nadam se da ćemo uspeti u nekom trenutku da se izborimo i da se ukine ovo đubre od zakona. Pozdrav!